le pheko. Cha thina kwaZulu siyayibabaza iThina. Hey Masini. Hey. Hayi kwaZulu siyayibabaza iThina. Machungwane right boys. Mayisebenza kubonakala ukuthi imali kayisisho nayo. Yeah. Thina sakhula kuthiwa bethu baba emakhaya beshisela impepho bethi uhambe egoli nomnye eThekwini bathi mfana uma ungafike udla imali nayifele basuke besho yona lento yokuthi imali yakhe ayibona ngathi yenzile yabona nje lesi simanga ngibona la mfowethu ngiyaxolisa nje mfowethu nami ngangithi asukele kodwa akona uforum ogibele phezulu Cha mhlawumbe enye version yawo ogibele pheko ngeke ngazi. La mfowethu uma uthi manje ngokuthandaza nje mfowethu lento manje ngokuthandaza nje sekundalento Hayi ukusebenza mfethu ukusebenza. Ake ngithi bese ubuciko mfethu umsebenzi kuthini. Lento esicikoza ngayo italent lethu yilo leli sizayo ukuthi sikwazi ukwenza umsebenzi nje. Uyabona manje lapho ngikhuluma nezinsizwa lapha ngapha phandle ukuthi mina yazi ukuthi ukuphila amanga yakhohlisa. Ujabulisa abantu wena ubuthole kahle. Kunjalo. Bangaka abalenga ama-fleting njengey'nkawu, bangaka abantu abahleli berent emizini yabantu wathi babongizalayo uyaguga namhlanje wasebenza ngaloliyo 40 years. Wathi akaze ngilibone kwalwami ikhehla lomuntu omnyama elijoka nje noma lilula inyawo elephushaleni emhlaba. Manje mfowethu lento yenzile yokuthi uthenge indawo uzakhela isithabathaba sakho wawungazi ukuthi uzofika omakhololo. Hayi ngangingazi mfowethu. Wawungazi uyofika omakhololo mfowethu. Lento enjena futhi yabona awukhandanga awakhilela budilelile. Manje yabona ngiyitho nje lokuntshontsha lekhishi ngibuka yonke into akawudelelile mfowethu. Ulile lethu i-testimony i-testament lele ukuthi umuntu afunde kuwe yini i-testament. Ngiyini mfowethu ngi-role model. Hey, living testament. Living testimony. Oh yes, njalo nje mfowethu. Ngiyabonga mfowethu. Yazi inendawo lena wayithola ngokuduma. Abantu babenyunyelwa yona igubhu wena wenaba. No Machungwane ake ngithi nje mfowethu ngavulelwa yona yaqala yancane ngaphinde ngayosebenza ngathi abangcwele. Yebo. So njengamanje bese think esi encourageayo kubantu njengoba kufike lezi njengoba kufika lezi ikhathi lezi ezima mfethu zo COVID akekho umuntu obazi ukuthi vele kuzoba ngiyaziphile leyo. Njengamanje sengenzele ukuthi yonke lento ibe worth yabo ibe worth living. I'm gonna put a swimming pool lapha ya ngenzele ukuthi la engasuka khona kwakune swimming pool yabo. Ngathi ngithatha unkosikazi ngathi hayi kwethu ake sihambe siyobona isakha kephi lezi zinto lezo oyifunayo oyilenzele la kumasabhazi ngithatha mina ngiyoyibeka la esoba khona. So njengamanje bethu sikhulekile emhlabeni obaba mkhulu naba abantu nasemaceleni bayakha abantu yabo. So nje bethu I think into efanele especially kumaciko akithi into esafanele sipromote kakhulu ukuthi bafowethu asinawaphila ma Ayi mfowethu asiphileni iqiniso. Yabona mina bengimuze lapha umuntu eshobe computer. Yeah. Hlala sabe. Yeah. Mina ngasiza ukungelwa imimoya yomuntu. Yeah. Athi makuthi ngishaya isigubhu la sengivuke into zabo belungu babiza wonke into bayisefilisi lana. Bese kuzophoqela idlu lapha. Ayibona into lento ayihlanganisa. Emvelo kwalokho ngenzana nami ngakhuluma namakhosi lapha ngathenga indawo ngakha. Kanti uNkulunkulu yazi ukuthi izoqhamuka abantu bangqoshoko. Awu. Uwe noma ngaxoshwa nje mfowethu. Hawu mawungizwa ngikhalela ngopetrol. Kuphela. Hayi ndawo ukufisa ikhanda khona. Yeah. Nemizi amathandana lapha kwasiza nokuthi ngikhalwe ngasabalala ngoba masabalala ngathi. Okay. Ngenza lento enifisana ngeke niyenze. Machungwane mina nginayo wesifazane uyedwa. Yeah. Uthi ngiright ngoba nenkolo yami iyangivumela ukuthi kube njalo. Kodwa akazizele lokho mfethu sizele itiye wena uhamba uphuza namatiye nawo bonke abantu laba uhambo ngoba lapho umuntu wangakithi bese uthatha lo muntu wami umfaka kade ukhuluma nami wami ungisheba ngishaywa mina khaka ngishaywa mina ungishebile thina ungishebile la nje manje zonke inhloko nathi ibhathe futhi kunjalo mfethu I think phela sesibeke ngelanguage yakhona engazi ukuthi yakhona njengamanje mfethu nabasifisela inyama
eyethu nje sobabili mfowethu. Soda nawe mfowethu. Soda nawe mfowethu. Ufuna mfowethu singene ngaphakathi sihlale ngabengithi soyichilela nje la ngaphandle. Sishayela amakhemche ethu mnandi kube nje yaya kodwa ke uyayazi isakha uyayazi ake thina kwaZulu awumsize sipha awumsize yalona futhi yalona aweke futhi uyayazi kanti wethu nangu ke no Ayanda woza Ntanzi ngoba Ntanzi uwe nangu waqala sike ngani mina ngibuza mina sengi live la mina ngikhathaza ukuthi wazi wathi mina live ngoba madathe nawo abamthekele bathina wavuma yena self usaqhubeka wathi hayi makhosi esengithumelile ukuthi abangibhekele inkulumo yakhe usaqhubeka njengoba sashilo amadatha khona sathekile manje kwanje uze kumele insizwe isagada lensizwe kodwa bese bengifuna ukucacisela abantu bami lapha kunabantu bami laba balapha bengifuna ukubacacisela ukuthi cha abangaphiphuki nomoya sisi right nje siyaphila awuthi sicabene sabantu asibabene mana yena kuphi lelizwe bona abazalwa kulo bona labo bantu bakhona lelizwe abazalwa kulo okungadlalwa kulo insizwa enganqisana enganqisana kuphi ngoba ngisho ebholeni baze babamba ngehluthi kuthiwa khathela ibhola baze babamba ngehluthi into ngaphela besho ubone bethu mase sinsizwa bafuna sibe yini manje sibe siyiqobo sibe ama robot sizinsizwa nje bafuna lo silwa ngamlomo shangayinkukhu bafana bakithi kumnandi khona lokho futhi aqala hakugcini usazoqhubeka makunesidingo ngoba bafowethu ufanele baqonde ukuthi njengoba nisebenza kanje ufanele abafundi njengoba nezolubhaliwe sikwazi ukunqokola ngendlela ehlukahlukene kunjalo iqhubeke phambili njalo okubi mabefuna ukukhuza bona ngathi balomoya okhuza hambani emateksini abaye emateksini kulapho lezimpi khona baye kwipolitiki lapho lezimpi khona musandi uzophaphela abantu beyidlalela siyayincokolela ngamzakwethu siyayincokolela ngamzakwethu awuphinde leli bese bakenze njani macengwane abangazosiphaphela ephaphela ingane sidlalela bafuna ukukhuza impi benezungu sebenedatha nini abantu bengibhalula bekucele bathi nako babuya bulawane eSouth Africa kuneyinkinga eziningi bakhuze sibone ukuthi ngake ukukhuza kwabo kune impact siyadlala thina sana khona namakhanda ahlekayo nina baphela amakhanda ahlekayo bayithule uzokuthiwa sengimhlephule ephi indlebe awu kulo muntu sipula weba kodwa uyabona ukuthi hayi motivated ukuthi uzonda kabo ngabona ukuthi ngimnyama kahle ngihlala ngikhala uzogada khona-ke kwami ukhathele egcekeni uzogada egcekeni lami kuhle Mchunu siyabonga siyajabula mfowethu bonke abantu abazi ukuthi khona omunye engamrestisa nje phakathi neviki ethi yena wazi kangcono entertainment industry kanjani ngathi hayi futhi rest akekholwa lo muntu akekho ocabene lo muntu ungukuthi nje phela sizinzisi mayo wathi akakholwa ngomunye ucisha amafoni lapha kufanele kushiya amafoni kunetshebe njalo uhukumu letshebe lapha mangabe nizothiwa sekhona okungehlele nazi ukuthi yiyo ilokhu inyonkoloza siyabonga ngifuna nobona vezana eStezi bafundi bezana ingane phakathi ushaka Queen Elizabeth iuformuki belele manje iPTLP nakhala tamati i-online ingizwe namhlanje bolile isaba online sesingenile right sazoba amakhashana ambalwa right kodwa what is right
ubone mfethu ukuthi Vale, Siyasebenza la.